Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanzuye ko urubanza mu bujurire kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Semuhungu Eric rushyirwa mu muhezo bitewe n'uko ibivugirwamo binyuranije n'imyitwarire mbonezabupfura no kuba uregwa yagorwa no kuburanira mu ruhame. Uwo mwanzuro wafatiwe mu iburanisha ku bujurire ryabaye kuri uyu wa kane tariki ya 21 Gicurasi mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Inyuma y'uko tariki ya 4 Gicurasi urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwanzuye ko Semuhungu akomeza kuburana afunzwe iminsi 30 y'agateganyo, ariko aza guhita ajuririra icyo cyemezo. Icyo gihe urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rushingiye ku kuba hari impamvu zikomeye zituma Semuhungu akekwaho ibyaha bibiri muri bitatu yarakurikiranweho, icyakora kimwe cyo kiburirwa ibimenyetso. Ibyaha byabona ibimenyetso bifatika bituma Semuhungu Eric akomeza kubikurikiranwaho afunzwe nicyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, nicyo gusakaza amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina, mu gihe icyo gukangisha gusebanya cyo cyaburiwe ibimenyetso byatuma akomeza kugikurikiranwaho. Uwo mwanzuro wafashwe icyo gihe ni uruhande rwa Semuhungu rwajuririye. Iburanisha ry'uyu munsi rigitangira, amwe mu bavoka bunganira Semuhungu nyuma yo gusoma imyirondoro y'uregwa no kwiyemeranyaho yahise asaba ko urwo rubanza mu bujurire narwo rwashyirwa mu muhezo nk'uko byagenze mbere. Yasabye urwo rukiko ko nk'uko mwiburanisha ryo mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ryashyizwe mu muhezo bitewe n'uko ibyarivugiyemo birimo ibinyuranyije n'imyitwarire mbonezabupfura no mu bujurire ariko byakwiye kugenda. Undi wunganira Semuhungu nawe yabishimangiye, agaragaza ko bitewe n'imiterere y'ibyaha umukiriya wabo akurikiranweho basanga byamugora kuburanira mu ruhame yisanzuye mu gihe hari ibyo yaba asabwe gusobanura, ndetse na Semuhungu bwe avuga ko ashaka kuburanira mu muhezo. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwagaragaje ko kuba urwo rubanza rwarashyizwe mu muhezo bisabwe n'ababuranyi ntacyo bitwaye, ariko rusaba ko urukiko rubisuzuma rukabifataho umwanzuro. Urukiko narwo ntirwazuyaje kubyemerera rushingiye ku biteganywa n'amategeko ndetse no kuba ababuranyi ubwabo aribo babyisabiye. Rwanzura ko rushyirwa mu muhezo. Ubwo abari baje kurwumva n'abandi bari bagiye kuburana muri icyo cyumba bose bahise basabwa gusohoka. Semuhungu rero yatawe muri yombi tariki ya 9 Mata uyu mwaka akurikiranweho ibyaha bitatu birimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira hanze amashusho ajyanye n'imikoreshereze y'ibitsina hifashishijwe mudasobwa cyangwa se interinete, ndetse no gukangisha gusebanya. Icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato aho ugihamijwe ashobora gufungwa imyaka iri hagati y'10 na 15 akanatanga ihazabu hagati ya 1 miliyoni na 2 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda. Mu basore babiri bari batanze ibirego, umwe yari afite imyaka 22 y'amavuko mu gihe undi yari afite imyaka 20. Aba basore bombi bashinjaga Semuhungu kubasindisha yarangiza akabasambanya, ngo yabateraga n'ubwo bakabibwira ababyeyi, ndetse no gusakaza amashusho yabo ku mbuga nkoranyambaga kugeza aho umwe amusambanya inshuro zirenga 15. Raporo y'abaganga yagaragaje ko umwe mu bareze Semuhungu yamwohereje ubutumwa agira ati, kubwira mama byo urandegera iki, nagukoze iki? Umva Eric, izo blackmailing zawe ndazirambiwe, byabaye kabiri ntibyakongera. Niba wumva wandega kuri mama ngo nanone nongere ngaruke, genda ntari binzabyakira uko bije. Eric Semuhungu yari yasabe gufunga iminsi 30, ariko yahise ajurira, ariko urubanza rw'ubujurire bwa Semuhungu rukaba rwashyizwe mu muhezo. Semuhungu yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2016 biturutse ku mafoto yagiye ashyira hanze agaragaza ko akundana n'umugabo mugenzi we. Yaje kongera kuvugwa cyane kandi ku mbuga nkoranyambaga tariki ya 1 Mata 2024 ubwo yoherezwaga mu Rwanda n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ibyaha yahakoreye bitandukanye birimo ndetse no gusambanya abana. Muri Nyakanga 2023 ikinyamakuru Review Journal cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Amerika cyanditse ko Semuhungu Eric wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga na Semuhungu ashobora kuba yakorezwa mu Rwanda byari nyuma y'icyaha yari akurikiranweho cyo gusindisha ndetse no gufata ku ngufu. Uyu musore yafatiwe mu majyaruguru y'umujyi wa Las Vegas aho yari asanzwe atuye, atangira kuburana kuri icyo cyaha. Nyuma yo gutangira kuburana hibazwaga byinshi ku bijyanye n'igihugu kizamwakira hagati y'u Rwanda ndetse na Afurika y'Epfo. Semuhungu Eric yinjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoresheje ibyangombwa byo muri Afurika y'Epfo, byatumaga umunyamategeko we asaba ko aho koherezwa mu Rwanda ngo yakoherezwa muri Afurika y'Epfo. Amafoto yamugaragaza yagiye hanze ku mugoroba wa gatandatu tariki ya 2 Gicurasi 2024 aho yari ageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, akaba ari nyuma y'igihe cyari gishize ategereje umwanzuro w'urukiko ku gihugu yazoherezwamo. Icyo gihe amashusho ye ya mbere yashyize ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko Instagram yavuze ko yishimiye kuba agarutse mu Rwanda. Icyo gihe yavugaga ko ubwo here ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali yirinze kugirana ikiganiro n'itangazamakuru. Muri Werurwe 2020 Semuhungu nabwo yari yafunzwe azira gusakaza amashusho y'urukozasoni yashyize ku mbuga nkoranyambaga ari gusambana n'undi mugabo. Ni icyaha yakoze mu mwaka wa 2018 ariko akirego mu mwaka wa 2019. Semuhungu yahakanye iki cyaha, ariko muri raporo ya polisi ya Las Vegas yavuze ko bamushinja icyaha cyo gusambanya ku gahato no gukwirakwiza mu buryo butemewe amashusho y'urukozasoni. Muri raporo banditse bari bavuze ko uwahohotewe ngo yari yavuze ko amafoto na video byashyizwe ahagaragara binyuze kuri WhatsApp ngo ku bantu batamenyekanye. Ibi byaha byose byagejeje Semuhungu ku kuba yari gukatirwa imyaka 25 cyangwa se akemera gutaha mu Rwanda. Semuhungu rero yoherejwe mu Rwanda nyuma igihe cyari gisafunze, aho amakuru avuga ko Amerika yahisemo kumwohereza mu Rwanda, ibyo bita deportation. Mu mwaka wa 2015 nibwo hamenyekanye inkuru y'uko Semuhungu Eric wavukiye mu mujyi wa Kigali Kimisagara yakoze ubukwe n'umugabo w'umunyamerika Ryan Hargrave, aza kwitaba Imana mu 2017 asiga agahinda mu mutima wa Semuhungu. Iyi nkuru rero yasamiwe hejuru na benshi kuko ni ibintu bitari bimenyerewe cyane mu Rwanda, aho umunyarwanda ashobora kwerura ko ari umutinga cyangwa se aryamana n'abahuje ibitsina. Semuhungu ngo yari umugore mu gihe Ryan we yari umugabo ariko aza kwitaba Imana. Semuhungu ni umwana wa kane mu bana batandatu, yabaye muri Uganda no muri Afurika y'Epfo, ari naho yahuriye n'uwahoze ari umugabo we Ryan witabye Imana afite imyaka 66 y'amavuko. Semuhungu hamwe n'umugabo we Ryan bari batuye San Francisco muri California, ariko amafoto n'amashusho bagiye basakaza mu bihe bitandukanye yagiye ahishura umubano udasanzwe babashibukagamo ibyishimo nk'iby'umugore n'umugabo. Mu 2015 nibwo Semuhungu yagiye muri Afurika y'Epfo, ari naho yamenyeye n'uyu muzungu w'umunyamerika wamubereye umugabo, barakundana karahava. Amafoto agaragaza ko mu bukwe bwa bombi Semuhungu ngo yari yambaye umushanana. Hari amakuru avuga ko yagiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu giha ubwisanzure abaryamana bahuje igitsina. Nyuma yo kwirukanwa rero muri Amerika azira gusambanya ku gahato no gukwirakwiza mu buryo butemewe amashusho y'urukozasoni, yongeye kubyisangamo hano i Kigali. Ese arakurikiraho iki? Reka nkubwire ko icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato giteganywa n'ingingo 134 itegeko nimero 68 aryo mu 2018 ryo ku itariki 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Rivuga ko uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 ndetse n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze amafaranga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa giteganywa n'ingingo ya 34 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitari hejuru y'imyaka 5 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 3. Icyaha cyo gukangisha gusebanya giteganywa n'ingingo 129 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Aho hamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 3 ndetse n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300.